Talilubat na rubag income. Hindi mo kong kabayo guys. Sige ba? Langya guys. Sige ba guys? What's up guys? Welcome back to my channel. So karon guys is February 13, 2021 guys. So naami karon sa Park Lane Resort and Spa here in Anda. So mag pre-Valentine kuno naming staycation charot. So na ngit-ngit siya kayo guys no. Oh my god, they are very. Padong na may dito guys. Mangnihapon na ni. Excuse me. Kay ako'y kadit ni Aljo. So mobile ako guys. Urong isa. For all of the time, if I could, then I would. I'll go wherever you go. If I could turn back time, I'd go wherever you go. Siya, mura mag naka-exclusive guys. Mga guys, mga katao-tao guys. Salamat bossing sa libre. Hi, pud mo isang vlog. Hi. Kumusta ang swimming? There I was. Ubus na. Thank you sponsor. Busy sila ang cellphone. Hi guys, I'm back. So nahuman na may og panihapon guys. So sa inyo nakita ganina guys no, murag kamera jud agtaw guys, murag nahimong exclusive ang maong resort. Yes. So dala mi dala gawas guys, nagtambay-tambay lang mi pa chill lang while magminaw sa kanang music sa live band. So advance ay di naman ni advance kay late naman yung makitaan guys for sure. So now happy Hearts Day everyone. Ha? So, moto guys, na namin sa gawas, nag-chill lang na. Muna siya guys, si Ayin. So, aron lamia diri sa Park Lane guys, kay gamay ray tao guys. So, they are observing the health protocol guys, no? So, good job the management of the Park Lane Resort and Spa. So ugma guys, akong ipakita guys og kanang sa porma sa Park Lane no, kung sa kaadlawan nang wala ko ka vlog ka video gay na guys, kay na-excite kay kanilaging dugay tawa kaligo og dagat guys. Moto guys, diretso lagi dagat lagi guys og swimming pool. So ugma I will tour you around guys kung unsay inyong makita diri sa Park Lane Resort. Yeah. The next day.
So, ayan na nga guys. Nangaligo namin sa dagat. Ay, dagat swimming pool. Dali, dali! Yeah. Duwa-duwa ni guys. Let's go! Ano ba? Video. Masang vlog dari. So how was your experience guys? Sa itong pangligo. Enjoy? Ako enjoy! Balag ka pa yung basta ka. Kaming di kay bawag lang oy. Nara jud mi anis. Mabaw. Mabilin. Apil day, apil. 1. Let's set. Go! Bangun ba? Ta. Ta, palutaw ko. So mobalhin mi guys, matamay sa dagat. So we're going to the beach na dito. Ara dapat din na inarda. Ito to. Look at the beach, beach. Beach. A few moments later. Yay! What's up, yo? So, muna mi guys, na namin sa jacuzzi. Jacuzzi! We're the only here in the Philippines. In Parkland. Pila ito nabayadan eh? I don't know. Salamat sponsor na nasa likod. Wala yung naka-shades. Boss! Boss, salamat boss! Salamat, master! Salamat, master! Wala po ang makakita Kita si Dax. Dax.
Kuling nga patang. Ako nakita dato mo. Ay, 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 ay. Lamay doon tayo ko ano? Tripod. Tripod. Dako matungnaw. Yee! So, nakaligo namin sa jacuzzi guys, kay ganina nakaligo miss kan dagat. So, kita mo sila mo sa video, no? Karon taod mga hatawas ako kami kay manguli nami. So, hoy, 1, 2, 3. Happy Valentine's Day to each and everyone. So, happy single day, Independence Day sa mga single dira. Sa mga in a relationship, happy Valentine's Day. Sa mga bitter, ambot lang sa so, tawag. Oy, guys, puro antag ba din natin mo nakita do. Wala nakita ringin. So, yun. Okay, libot, 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 libot. Ah! Salamat, bossing! Salamat, master. So, actually, guys, kanaya mong pagpangaligo, kanaya mong Valentine treat kay di-treat mi dato na among bossing kana na silang duha. So, salamat ninyo kay nakatsaway may Parkland Charot. Di ba siyang? First time the history guys. Yan, makaligo may Parkland guys. Kaya di mo gumika-upload guys. Charot. So, nindot kayo siyang no kay murag kanang na-exclusive ag resort kay wakadoy tao ang ag nangaligo. So, yap James yap. Hihi. Saklap jud guys, din na guys kay miskin mag-video ko sa dagat nabalik ang kamera guys. Nakuha. Na Nasdaqs. Bagay sila no guys no. Agree, comment down below kung bagay sila. Ito siya oh. Yo, bro, antag nakita. Di po daw dito kuan. Yo, bro, antag nakita. So, guys, ang nakanindot diri sa Parkland guys kay daghan sila swimming pool. So, murag 1 to 3 no. Ha? 3 ka buok ilang swimming pool guys. Nya duha ka jacuzzi. Ha, may kapat ya. 1, 2, 3. Napa day? Napa day? Oh. Matod pa kuya upat ko no kabok ang swimming pool. Pero tulo ra man nakitaan guys, bawag asa ako sa duha ka jacuzzi guys. So hanging kakita naman siguro pud mo sa katong video sa dako nga jacuzzi. Tulo gani, 1. Pero wala nag-under guys. Apil na pwede mo balance ang jacuzzi. So ang agat ag room rates din na mo guys. Sa to ato ha? Triple. Tulo ra man. Ano tatong room yan? Triple standard. Ang among room kay triple standard ja ag rates kay murag 6,000 ka peno. Ja ag extra bed kay 650 guys nya. Makaligo na ka bisag asa na guys nya. Napod may free breakfast in the morning sa tagsa mo. So sulit kayo guys ang 6,000 niyo. Ada mo 6,000, ada mo tuo. 6,000 good. Ana. Ja malingaw po mo guys kay mura ra jud ka mo kamura jud. Parang dako na sa mong naong dare guys. Naigo sa screen guys. Yan. Tag na ako. Diba siyang di bale ng single basta kayo nakaligo. Wow. Diba? Diba, okay? No? Okay, kayo. Shout out mininangka nga wakaban sa manangka na hindi man paaban si kuya
kuha naman ang pwede madaon ng raman mama. Okay. Sa sunod naman po. Tapos na ba ang video? So, ano na siguro ko ang video guys. Unta, nag-enjoy mo guys ang video nga walang kakwenta-kwenta. Pero at least na makakita mo guys no sa mga lugar. So, biganahan mo guys. Hit like guys niya. Comment mo guys o kung sa pa yung mga gusto ninyong ipa-feature. Okay, I will try to feature that guys. Sarot. So more to guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel down there. Yes. And also, i-click sa din nyo guys ang notification bell para updated mo sa kanang mga updates. Yeah, so bye. See you on my next vlog.